tuak. Yo, gitu itu ngasang-ngasih apa sekai. Etan bisa vankoe. Oleh, cai leske nge cai sinas kinda. Aito ebo tone toton te salah ne tandan. Dian urat. La arak pakai dia. Hiturveng. Yo, tada me sekai. Oh, hituming ichi aku betuan lontol ta. Kok cai leske nge cai hodamin ne tengah sekai. Kamping me beta di anurat, di ame peang dia kamione, di Cakle mungkin langsung kata melukas cakle reda anak asik kayak di teone temu tanah hol te luta pengasang toto urat hiup teman mas ta rego da wajib ka toto urat tenggo setiap kali puri udah ko nganceng Korea tanpa toto urat sudah itu kalau tadi sih ma ta rene gitu nas kaya temu tanah eme pakadia harus kita berbuat baik. Paka itu paka harus dia baik. Itu namanya terjemah apa ya? Paka dia. Pandai di teo pandai kurut dia. Kurut leve mose, boto mga tiba betido. Ay mga tay vone mete pandai, rodo mga beti. Beti kono menanya hitukin. Atoto ga meuta te paka dia mas, te paka dia des. Itu terangasang paka dia. Paka dia. Pandai, wajib pandai. Pandai dia. Paka dia. Sekarang one totok. Elo ne hiat torok len. Agu lelo pandai apa di tehobo. Misalnya pandai pakaria. Paka toto. One cakon len. Itu pe antana la anak pakadia pedang bokong. Vibe salehau ngalor babo kami. Rojo yang mongko panden yang kaen stel yang pesek. Ngeluk lako dahulu to dia haule gemorin. Uva gucek bo kami musiap pa musimai. Tukam gerle tonim gerce. Neka ma kain tai, neka ma itang dia. Kaling mana itu tai toe pake. Kaling mana itu torok teko. Toe pingasina toe sengetle. Toe pecing ceki toe camalaing lami raja ce. Neki gase kae beki. Papela lah. Soom lemar pas botak ati kepek kabasal pesum tekop la arak pakadia. Sombai ma itu lihat tor somba mori. Pandai dami homori toe atat tenung lami toe atat tenang. Nu klami ruku pandai lami sake ai serong disempom bater siame. O mangan mori musi tunti kemuning lami taring dan kirtain. Na anggerva lami anak memete deng lami ngelen. Temamu raghemu. Sombai keren tuah kapiat mataga. Itu pe ang kata elah ne. Kudu ada pakai di apa dang bokong. Modo pohau kali galu one mahta isu monirus. Lonto dia haulek morin agung ngaran atau jarak tukam kali tonim garce. Ami musim mai pilih kali oleh pakai ubah gula bok leso kami bekal nak baca tara boleh luke. Hitus de torok kata kop hitus de pau wata patur. Pinga di asina sengit di ale. Pecingali ceki camaraja cen kika sekabeki. Elah lain tum. Nehodek ko porondeng lain atiro ini natas one urat salam pesun. Dia urat lah. Itu harus toto karena Apolito car. Oh gitu. Emetu sengit le cum lemar pas berarti riu botak manga botak. Itu terbukti. Dasar bawa malukas ga karena puricaron lite gitu. Amete caro tentu. Oh. Aya hitu kita pareda asik ko. So amengo ga misalnya beda me manu ko le Manuk sama manuk. Hio boleh lo apa? Manuk paho. Gitu. Manuk pandai paho. Gitu. Lelo ne maya. Amea bisa manuk ka buat vai sub tu. Buat vai cercumpe su. Itu. Cercumpe te prutoto. Tema prutoto. Ai tom cercumpe maksudnya tiba bekat. Gitu. Syukuran. Tema perlu apa itu? Tema prutoto itu. Mungkin nama aku lihat tom burita mah ini. Onet cakon len. Itu pe antana la anak pakadia pedang bokong. Vibe salehau ngalor babo kami. Rojo yang mongko panden yang kaen stel yang pesek. Ngeluk lako dahulu to dia haule gemorin. Uva gucek bo kami musiap pa musimai. Tukam gerle tonim gerce. Neka ma kain tai, neka ma itang dia. Kaling mana itu tai toe pake. Kaling mana itu torok teko. Toe pingasina toe sengetle. Toe pecing ceki te camalaing lami raja ce. Neki gase kae beki. Papela lah. Soom lemar pas botak ati kepek kabasal pesum tekop la arak pakadia. Sombai ma
itu lihat tor somba. Somba mori. Pandai dami homori toe ata tenung lami toe ata tenang. Nu klami ruku pandai lami sake ai serong disempo bater siame. O mangan mori musi-musi tunti kemuning lami taring dan kirtain. Na anggreva lami anak memete deng lami ngelen. Temamu raghemu. Sombae keren tuah kampiat mataga. Itu pe ang kata elah ne. Kudu ada pakai di apa dang bokong. Modo pohau kali galu one mahta isu monirus. Lonto dia hauleg morin agung ngaran atau jarak tukam karle tonim karce. Ami musim mai bili kali oleh pakai ubagula bok leso kami bekal na baca tara boleh luke. Hitus de torok atakop hitus de pau atapatur. Pinga di asina sengit di ale. Pecingali ceki camaraja cen kika sekabeki. Elah lain tum. Neho deko poronder lain atiro ini natas oni urat salam pesun. Dia urat lah. Itu harus tutur karena Apoli poliacar. tombate. Oh gitu. Emetu sengit le cum lemar pas berarti reu botak manga botak. Itu terbuka. Dasar bawa malukas ga karena policaron lite. Policaron lite, Oh gitu. Amit caro. Emetu caro tempo. Oh. Aya itu kita pareda asik ko. So amengo ga misalnya beda me manu kule me. Manu. Ame sa manu. Hio boleh lo apa? Manu kah paho. Oh gitu. Manu pandai paho. Oh gitu. Lelo ne maya. Ame misalnya manu ka voat vai sub to. Voat vai cercum pesu. Itu. Vaju Emetu cercum pe te prutoto. Te pru. Tema prutoto. Ai tom cercum pe maksudnya tiba bekat. gitu. Syukuran. Tema perlu apa itu? Tema prutoto itu. Mungkin nama aku lihat tombol itu mah. Ini apa ngasangnya teba ada menurut ite pandangan ite. Aya atau dengan aku dia desuo gitu ya. Tampang gua cara cinta ngasang apa ba. Muri Yesus gua ko ga tiba lain turun cemol apa. Cok itu menurut itu. Acara adat ko ga terakhir ya sebelum rebi apa. Mau benar. Langsung cok Aku gitu. cuma itu. Oh iya gitu. Gitu. Cok situ kita. Cuma itu. Cok gua adat gitu. Manga. Engko ya pansel. Emelaku teko. Iya. Lani Yesus Kristus mori atas sampai dami. Amin. Oi. Toe adat bika koy. Ada tar mangre. Lani pertama li telen tombol liha. Denge dia li temori agungaran atas jari agude. Iya. Mori pandai dami ho tuh tenung. Tuh tenung. Dalam arti ya me pandai tove pe tenung. Dedang. Tuh tenang. Iya. Tuh tenang teluk na edite. Iya. Serong disempom bater di seambe. Iya. Tanah mangkare ho. Mori sinaite tang baya ko pecing. Pandai dami ho. Itu boleh. Me caro ata mori Yesus. Ata hitu kulu palang go terah tau hebat. Hebat apa dan caro mori. Tuh budaya mori Yesus. Rame ngono kan. Turun cuma lain pe landing lah. Landing li Yesus Kristus mori atas sampai dami amin. Ai, tema tiban. Padahal acara ada. Jadi Acara ada kita. Ada tuh. Acara latan caro mori Yesus itu dah hau torok tae one persembahan. Tapi nih kabangkit tuh ayo jangan. Aku pansel tek mati bat ko nak tombol gitu. Tombol data itu kudu palang go teh dah hebat. Ai, aku tuh maaf pernah tombol pati. Cotar caron gitu. Buat ai dikan itu. Kembaliin li teh ka. Tapi pas kita ragunaon kita ame Atanaw. Ni kacaro ya. Ni kacaro ya. Ai pun ko caron bone kan nama car kus ko dia mori ngaran bone apa ni. Caro dio pun. Singga bae lihat nggo oga. Boh itu nih, bukan sombak kamu. Ay dah itu. Bukan gitu pandai demalopon me puli bayan aku gak pandai kin demi. Itu kulire ing liha. Tapi ini kanggo kata dika. Ya. Itu. Jadi ya itu ya cag ya malukas ya. Itu kin bawa lutre da sekai situ anak bara foto ko dia ya palan itu tanah. Tanah data sih. Jadi ya luta tuturat itu. Coba engko boleh caro hi boleh tiga. Lalu kemudian dia mengaya diikuti dengan tindakan tutup ya. Coba apakah ada dampaknya tidak? Udah cara begitu mana aturan lalu kemudian dia mata cokre itu ready. Emeto mga tokton itu gunan atat belen. Mesti atat molor. Atat bae liha. Emete toktoy hiat torok agu iset ngarantai punya beban. Dalam arti torong len boga miatadaan. Miatadian. Tekul toktoy. Cuy valin. Bali ganak vinasiot polisi dabao. Bali ganak corona. Cuy balin ge. Tanya tumbuh pohon ke. Itu tumbuh harus pohon. dasarnya. Itu. Baca urat pem. Di anurat nih. Oleh dia tuh nge pesu dia tuh. Ya bapak. Benar. Teneng hol me reok ho pada sangkar peang. Tituak.
Yo, gitu ite ngasa-ngasa pase kae. Etan bisa van koe. Ole, cai leske nge cai sinas kinda. Ai toe boto ne toton te salau ne tandan. Dian urat. La arak pakadia. Hiturveng. Yo. Tuak. Yo, gitu ite ngasa-ngasa pase kae. Etan bisa van koe. Ole, cai leske nge cai sinas kinda. Ai toe boto ne toton te salau ne tandan. Dian urat. La arak pakadia. Hiturveng. Yo, tada me sekai. Oh, hituming ichi aku betuan lontol ta. Pokok saya les kian sasen ke. Hodamin ni tengah sekai. Kamping me beta di anurat, di ame peang dia kamione, di anurat lapaka, di ho tuak. Ah, ba di seo 50. Kamping anak rona, ba di seo 50 buat 100. Tinggi sega. Miseng on bahasa kai sen betasi. Oh, kembali. Kembali di sini. Di sen kembali. Ya begitu. Bisa kali lipat langsung kembali. MS yang 50 set 100. Oh. Emang ngata Pak 100 supaya rata 50 kali. Oh, Gitu. Lelo doho va piring. Dor so ya sebako data tuan dor so balik dia lorong itu balik. Gitu. Cara rainbow kore itu bawa luta urat dia itu tahu. Jadi ya apa ngasang? Ada so memang benar ya. Ita lalu kore aku. Jadi tema tuh urat itu langsung kita mikro tua aku bugi. Oleh itu jadi ya pengasang urat dia. Coba gitu, mengerti kan gitu bola lama dosa ga. Mai terata ya coba kita kuling. Boy mete ta cikbal. Kuling go ita. Ini ya ita. Urat itu. Ini ai pandai di o pandai kita. Tuh pandai kau, tuh pandai demeng. Pandai kita. Pandai kaut, pandai demeng. Pandai demeng deh tuh ita urat garo urat di oleh di karak bota. Tuh soal saya ini. Uratnya urat. Ai ta mesim ponan to urat. Ini tuh geruda gerat oleh asa kita demi hoto. Ikut pada lurus kau ya. Ayo kita mesin ponan to urat. Ini tuh geruda gerat oleh asa kita demi hoto. Ikut pada lurus kau ya. Ramen gitu aja. Anggap semacam mungkin tembang gitu betul mah. Pandai ho datang bahasa kudu palang gelang lompong. Tapi ini Asia. Asing kaya. Ngop mga istilah go olite. Beri kolele dalam arti beri kolele enggot tema muhpon so tara habi kabo nenggo utombo kita eme ata molor anak bina kana karona oleh koreksi kritik oleh to soal senta ya ni aya to kita soal seng lo pertama kudu ngalis naipe sehingga ise siot senget bawa dah hiat toroko itu tarang go pas nikasang kita ya retes manganggo ta datai bo itu pengo oleh konem te toto urat tombo hoi, cile. Eme hiat ngo betul macam tak urat tom. Hoi hiat birat ngaji. Tapi intin bogeta malukas bahwa ini wajib toto apa? Wajib toto uratannya. Tudah kapak kate? Tudah kapak. Manuk, manga sata te toto. Oh gitu. Manga sata te toto. So itu galani memang hitemu dia. Lelopan. Oh. Lelo ne alim paku. Matai laku. Oh le tong te totoi. Oh gitu nih. Karena yakin bahwa cile. Lelo topik. Oh. Misal syukuran. Oh, iya. Syukuran misal go ite pol selesai. Wisuda S1, S2, S3. Syukuran itu let. Dapat tok. Untuk hal-hal gitu ya, kukusan jangan perlu tonton karena eme pada manuk mau dagang. Cai olo dagang, cai olo dagang harus totoi. Oleh nana dopon salang dagang otai ta. Kepada pengkestia pengasang apa palong-palong gitu jalan. Oh gitu. Tapi kalau untuk syukur, syukuran perlu apa? Syukuran politis sudah teh mali tonton. Politis emang mau kafe kerja kalau kali gak pandai teman. Kut bayang go ngalis dan go laku oe pasti ya veng apa veang lengkang sarang gitu luar biasa. Terima kasih Mak. Jadi ya sekiranya dia masih kaya ditemu tanah atau momong yang narendah jadi itu sebuah tombo luta ruko gusake sarung di sempatel di siang gitu. Poroma pengasang tunti kemuning di tegrum sih so taring dan kita ini gitu. Papa nana papa panes itu panes di sakya kukus di ruko ada ke manggaraiho atau momong yang naring kita. Jadi ya pada dia sama Lukas. Wali dia lah tentang pengasang lain alis tukang karite gerut tarding apa tuh pecing toto apa tuh molor gitu agua istilah tura baku tuh kaku apa ngasang tama jadi ya ngalis baku naik pada dia iya terima kasih